namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. No, of course, that I album cover ya Dr. Joe Sheriman ya 2025. Yeah, so of course the 29 ta November. Dokodela yi fike yi tivisa the great news. Ku yi fika yi postela cover ya yona. La veta kusho clear ku show album yi ta home December la. So yeah, yi fike yi tsala ku xikomo xi na lembe and then yi fika yi vekela front cover ya yona. Hayi swo bomba hi le makumu dokodela swa the bright colors as you can see kuna naswona u imbale suit ya yona ya yellow kwana and stuff like that, and then title very xikomo xi na lembe. Khalanyana kha ni swi lavisanyana ku ya hi side ra mina and stuff like that. So kona title tani leswi mi swi tivaka it's a complicated one loko munhu u fika ti creator ku fana na Mayengani, so you the creator ya dokodela, so mara yi ku xikomo xi na lembe, it's more like ni twa ku swi na motivation xikarhi sort of ku ri loko nkarhi wa ha pfumela let's work, tirhi matimba because a wu swi tivi ku tshovelo wu ya ta rini sort of loko ni kha ni swi languta ku hi side ra mina la. Xikomo xi na lembe swi nga ha endla maybe lembe leri swi nga fambi swona, mara i rimini then the following year swi famba swona, so as long continue i ri karhi i rima ntshovelo a wu tivi ku ya va rini. A ni veri xikomo xi na lembe which means xikomo xi na lembe mintirho ya xona xikomo lexiya ku na nkarhi lowu or ku na lembe leri xi nga kota ku va xi producer ntshovelo sort of. Even the kuma ku lembe ri a ku dry mara malembe laman'wana a ma ri ni dry, xikomo xi na lembe so a ku tirhiwa ku na nkarhi lowu ku nga ta va na ntshovelo wo karhi leswi mina loko ni kha ni swi langutisala ni swi vonisaka xiswona and stuff like that. So mi nga tisa na n'wina your opinion because ni twina ku leyi open ended ngopfu because loko mi kuma ku xivuriso xa so a xi kona tibuku loko ni kha ni cheka mina la vo xi endla hi voxe sort of xikomo xi na lembe, so yeah so mina ni ri motivation ku ya hi mina it's more like a ku tirhiwa ku na lembe leri swilo swi nga fambaku kahle, xikomo xi na lembe and stuff like that. And risimu ra khale ku na a post dating back as early as 2022 ya leyi nga fika yi tsala ku xikomo xi na lembe as you can see kwalano, so a risimu ra khale yi ri na rona dokodela swo ka ro ka ri nge za ri huma I guess. So xikomo xi na lembe so ta hi kha hi twa to tala and stuff like that. Ma yi vona mhaka leyo na the main matter leyi hi nge ignore no, so na swo ta hi kha hi swi langutisisa ku xana Benny Mayengani i kona na or ta hi kha hi declare ku Limpopo Poison once again se yi fini ku vhevhela swi vona ku hayi a ti le ku sapotana loko hi kha hi swi langutisa sweswi a ri kumbe Benny Mayengani ta posta cover leyi hi nga vu hi ta update loko hi posta mara ku na hi low chance. Sho hi posta ku nga va na confusion hi ngo ze yimela track list ne hele swilo loko ri amukeza swi sikaba ni ta kombela mi tlika subscribe. Munhu la hlomaku hi loyi a nga tekiwa ximfumo kumbe loyi a nga lovoriwa, wena Mdlawani i yo tlhaka ene hi xilungu loko va ku munhu i kidnapped hi Xitsonga hi ri i tlhakini. Loko a person has been kidnapped swi komba ku hi Xitsonga hi swi yini hi ku tlhaka kumbe i tlhakisiwile. So wena ka va mfana wa loyi swi tivi ku a wu hlomangi because you didn't go there officially, i yo kidnapiwa hi xilungu ku kidnapiwa sweswo wa ntwisanyana i yo kidnapiwa. December leyi ni ya hloma December hinkwayo i ya tlhaka December hinkwayo. December leyi va ta ni tiva kahle ka mfana le ka Mapuve le ni hloma le ka Mapuve le i nga tlhaka kona